أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل يدي الله سبحانه وتعالى الله جميل وسني دتو دمو دهانا يتير dan jaman kan ko Allah weltano e do kala nema e wura la yurmede makko e hore meden den seedo kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga den seedo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jiado Allah no la makko en toro Allah jule mabbe jule be ngure mabbe ne fu e sahaba be fu e julo e kala yuti do ma mabbe nyenti ni sunna mabbe jokki batte di mabbe din ila yawmiddin اللهم امين. مسبتر بلا جبت ودرس بلا نك توحيد عند دفتر من كتاب التوحيد ده نولف له الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله قال يؤمن مو بمدن بين يؤمن كان قبل الاسلام فوق اذا وند يولف له دمبغال قال هي يوتا ان في كوني timmingol tawhid kono wonirta kono tawhid neddo timmirta kono dum sollitirta e ko hon e himo andina en nder do wondema mo sifitori non o hebay natugol aljanna ko arda e nyaawede nafere kam lettede o yidam bugangal babun man haqqaqa at-tawhida dakhala al-jannata bighayri hisab o uditirani en dam bugangal aya tati aya alquran den aya don hino tindini wondema yimbe aljanna ben ko yimbe wondube e yankinare e netare wonande Allah subhanahu wa ta'ala ko yimbe wotindimbe Allah labbinani mo dewangal wodditi e kala ko wete shirk aya tati no hino noddi dum no ide tindini kadi afwan ko ay jadi do na de tati kanyum aya jeden non kadi ide tindini wondema ben don ko be yimbe aljanna ko nafiyo be aljanna werne e nemaji e weli e fotiji o wi wan Husayni ibn Abdurrahman e gama e on ro Husayn ibn Abdurrahman qala o wi kuntu inda Sa'id ibn Jubair nyande go milatino taymi do ka on neddo do wietero Sa'id ibn Jubayr Husayn ibn Abdurrahman tangini ko jeado e tabi'ina amma Sa'id ibn Jubayr o do ko tabi'ina woni ko jeya ko karamo kojo kummalujo andu do fiqhu andi hadith andi ko alquran afiri haramo ko muradu mo juro ko jeyanodo e burbe wondugol ibn Abbas ko jeyanodo e wondi be Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma ko jangi jude makko ko duudi ko waranodo ka sakkitode gondam makko wali lando yani gouverneur wonno do Iraq ko kanko wonno ko warno witeno do al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi so on fonti defte tafsir den on yata aya goto aya didi sona yiyo qala ibn Jubayr wi ko andudo tafsir moƴƴa eggado e mudum kadi moƴƴa munginodo kongudi ibn Abbas e Abdullah ibn Mas'ud sawno eggi e be do fo to tentinino ibn Abbas toro Allah yalla yomi munada mo janna faqala o wi do ko Husayn ibn Abdurrahman woni fi lanade o wi olatino yemo ka Sa'id ibn Jubayr faqala kanko Sa'id o wi ayyukum ko hombo e modo ra'ayi al-kawkaba nde hodere alladhina inqadda yawtinde al-bariha hanki kambe do ko ni wolorta hodere ne wonde wande tettike le yawtike ko na hodere ne woni ko tetti hodere ne woni ko accitata jolgol ko jolgol woni ko Allah subhanahu wa ta'ala on yaltinta hodere ne futtina ko hasi kon ko fiide dum seytane jidin dum wonno ko ardeno Allah subhanahu wa ta'ala wirno inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatin kawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila al-ma'i al-a'la wa yuqdhafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adhabun wasib wa yunqu illa man khatafa al-khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib idan jolbol
yalta e nder koode ɗen si woni seytaneji ɗi ɗi eɓɓi jawgol ɓattoyo ko kammu doga fi heɗagol ko malaika ɓen feƴƴata kon hakkundeji muɗum e yamiroji Allah ɗi eɓɓa e ɗum wonde ɗi towidira e haa ɗi ɓatto dow ton fi heɗagol si woni ɗi heɗi ke ɗi tippoda ɗon habar goto ɗe ara ɗi humpita wiyo ɓen ka leydi ga no wawi yetade ko wirni karma ko batini ɓen ɓe watta ɗon en kan gonga ɗon penale 99 e kon gonga hun ɗon ɓe heɓuno kon kun ɗon ɓe woli kon ko waɗi Allah jarribuyiɓe hande kadi ko ɓe woli yo jama on hoolo taban so min jama on ko yimɓe lowɓe iman ɓen ɓe waɗuɓe ɓen hoore muɗum ɗayɓe ƴettuɓe haqqille muɗum ɗen acca ka suudu yalta yaha sina ɗum neɗɗo woɗo no waɗa on watama wiide hino anndi ko wirni wiyama awa hooloɗamo ɗo neɗɗo siforɗo noon ala ko itte ka maɗa naɓe ka on sina awa fi wajagol mo ma foccugol mo ittamo e konko woni muɗum ɗon e shirku billah idan ɗum ɗon waɗi e on jamma ɗon jolgol yowti dow ton ari on ɓay ko ka hoodere woni ko jolgol ngol yalti o wooli ni konngol ngol ko homboye mono yinde hoodere alladi nden inqadda tettinode yowti albariha hanki albariha o kalima ɗo ko jemma sakkitiɗo feƴƴude on wiyeteno ko wiyete kon hanki ko ɗum arabu wiyata albariha yani alleyla allati barahat yani o jemma tawɗo feƴƴi o yawti o yahi fa qultu kanko Husayn o wi'i mi wi'i ana min mi yi'uno ko feeñi kom hay na kamɓe tun ɗiɗo jooɗiɗo sabu so wi ko hombo e moɗon yi'i ɗum holli haray na goto na e wolanede na ɗo wiyene mo tun a yi'uno hunde kaari ɗum ɗo holli wondema salaf en yimɓe moƴƴuɓe feƴƴunoɓe talibaɓe yaheno ka cheikhu muɗum ɓe jooɗoda e cheikhu on ɓe wadda ko yowndiri e diina janngugol e waajondirgol e landondirgol kay na si fayna no fewnorɗen no hannde neɗɗo on ko so tawi tun masalan darsu no woodi si kanko e kanko makko ɓe yiida ko yerɗu noon tu wondi ɓe ɗum kay no wawa business hakkude maɓɓe si woni ɗum noon feƴƴi haray lanndi tentini si tawi o tigi no yoɓude ton goɗɗum ko fanɗi o haray mo kontiɓe ko soodaye a wonde ɓe wona woni noon ka makiti sa ari ka makiti ayi ɗum ɗo hino welima ko jelu on termi on fotti a walla ni mbuɗɗinga hende ke ko hay merci hay jasakallah khairan hay aw haray mi arno mi yehi alda on janngo sa rewti ɗon ko sa fala hiroɗa sa fala hirota ko soodaye a won jom hande ko hasi kon wallahu mustaan ko ni woni relation hakkude janngoɓen e janngineɓe ɗum ɓen haray noon ko hunde nde hana jama on no hani jokkodirde yeru ko gasata kon harna fe intingol kerol na lordodirgol idan ɗo hari ɓe mooɓi ke Ibn Jubayr ɗum ko chekujo maɓɓe ɗum karmo ko maɓɓe o landi o wi ko homboye moɗon yii hunde kaari hanki oɗo wi min mi yi'uno summa refti qultu kanko Husayn toujours o wi'i ɓawti ɗum mi wi'i amma inni kono noon de min lam akun mi latanoki fi salatin e julde andi ko jemma woni ko feƴƴiri aada maɓɓe on jemma haray so woni owtiɗi ana kare owtino julde mano jangudan ɓoran mano jantade inde Allah himo e dewal ɗo jonno oɗo neɗɗo tawi wona e dewal o woni o falaka noon goɗɗo sikka wondema ko e dewal o wonno ha wa'a wasi ko ɗum o faminani ɓe yani o falaka faminangol hay e goto wondema ko e dewal o wonno ɗum ɗo ko mande e moƴƴugol karmakoɓe atti ɓen salaf en e feƴƴuɓen ɓe yiɗa wono woni noon ɓe yiɗa hay e hunde ko yiingo naata e golle maɓɓe ɗen ko noon kadi ɓe yiɗa faamino wi hannden ɗuuɗi ka yimɓe faminta ɗo juule jamma ma hooray ñalorma ma no jannga Qur'an ko ɗuuɗi ma ko nantata e muɗum ɗum fof ko ɗaynitagol noon e janfitagol neɗɗo suudu golle maɗen ka noddito kadi ko a waɗa ɗum ko ɗaynitagol janfitagol ɗum ko muntaha jofoyagal ko ɗon jofoyagal haaɗi nodditagol hunde nde annduɗa pellete a waɗa so fenade tuwonɗa kadi haysi a waɗa ɗum ɗum lorra hay fof jokkama idan oɗo ka anndingol ɓe ɗon awa ɗo wona e julde o wonno fiyota goɗɗo sikku mo ɗum wona wasi o waɗi famino e muradu makko ɗum o wi haray de min noon wona e julde de mi wonno walakinni kono ko woni min on saayi ɗon ludirtu mi fiɗano yani yaare teno fiɗinmi o wi ko yaare fiɗimo
ɗum wonno ko waɗi on sahi ɗon hari o ɗanaki e nder ɗum ngol jolɓol ɗum ɓay yewtike ka hoodere o yii tawi mo fewndi e on alhaali ɗon. qala ibnu jubair wi'imo fama sanata ko honnum waɗuɗa, o landimo ko honnum o waɗi ɓayri o fiɗama, yani honno o feƴƴiniri ɗum, honno o ñawdiri ɗum. qultu mi wi'i irtaqaytu mi mocciti, irtaqaytu mi mocciti, irtaqaytu mi ɗaɓɓi ko moccimmi, yani o ɗaɓɓi ko moccimo, na kanko tigi woni ko moccitani hoore makko. qala ibnu jubair wi'imo fama hamalaka ala dhalika, ko hon ɗum defuma ɗum, yani ko hon ɗum dalil maɗa ha ɗaɓɓuɗa ko mocce, honto woni ka tuugiɗa ha ɗaɓɓuɗa ko mocce. hande a sustalandade goɗɗo mon konngol ɗo, goɗɗo waɗa hunde ma walla hunde wiya hin aki on noon dalil o on jogodira yimɓe soray hakkunde mum, ko ɓeyno fiddi, ɓeyno bonneedi, ɓeyno wonde cokkitugol yimɓe. tawi ɓe aki ko diina ni, na woni annabajo on, sakko inni an alantake dalil wahi no arde ma landira dalil, sa landama dalil ɗum satto e ma, addu dalil ma ɗon. so tawi ko moƴƴo jama on ƴetta a saki gandal a heɓi malore, so tawi ko ñawɗo ɓooreɗa ɗum, ñawdeɗa, lowteɗa ɗum, a heɓi ɓukto e fottere malore, fof mum ko moƴƴere wonanma. idan ɗum ɗo no tindini kadi wondema si goɗɗo wolanima hunde ko yondiri e diina, ala yono selli ka landoɗamo dalil on. hayso karama ko wotigi, hayso karama ko wotigi a landorta none landorte noon no ton tama konngol no waalo tawa ngol jaɓini, ngol konngol ɗon tigiji no waalo tawa ngol jaɓinaki fewngol arde probléme, ko noone no ngol ardi noon. goɗɗo o lando karama ko dalil, sabu hiɗa duwa andude dalil, na fi hutagol karama ko ma, kono ko fiya andu on dalil ɗon. ɓay si goɗɗo landoy kema tawi anda haray ɗum noon no ɓolɗi, kadi ya andu dalil ko wonɗa e wadde ko no wallina ɓernde, no deeƴina wonki, no ɓuttina fonno neɗɗo on, e to ko wonɗa e wadde kon ɗa andi ñawore muɗum, hiɗa andi dalil mum, ɓernde ma no ɓutti ɓuri si woni hiɗa andi tun ɗum ɗo no dagi, ɗum ɗo no harmi kono anda dalil. idan landagol goɗɗo dalil haray wona ella, wona cokkitugol mo noon, wona fanɗingol mo, on tun koya andu fewdo nde landotoɗa nayi e noone no landorta noon. o landimo kon no defimo ɗum ko dalil makko on. qultu o wi hadithun, ɗum ko hadith haddathanahu sha'biyu, mo fillani men o gorko ɗo wiyeteɗo ash-sha'bi. sha'bi oɗo kañum kadi ko taabiyankejo jeyaɗo e karamo koɓɓen, neɗɗo hoolanoɗo. qala kanko sha'bi, qala kanko ibnu jubair o wi wama haddathakum, ko honɗum woni ko o fillani on, honɗum woni ko o yewtunoman ene yewtere. qultu mi wi haddathana, o fillani kemen an buraydata, eggugol e o neɗɗo ɗo wiyeteɗo burayda ibnil husaybi, ogol ko ɗo buraydata ibnul husayb. o wi sha'bi fillani kemen e oɗo ko sahabajo jeyaɗo e sahabaɓe nulaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam, annahu wondema o wi'i kanko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗo mo eggude e nulaɗo, la ruqyata, moccugol ala, illa min aynin, si wona sabu yitere, aw humatin, ma ɗum museni. o wi ko definmi ɗaɓɓugol ko moccanmi ko sabu o hadith mo sha'bi fillani men ɗo, mo o eggi e buraydata ibnul husayb, on ɗon fillani keɓe e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam, wonde maɓe maaki moccugol ala si wona sabu yitere, ma ɗum sabu musede. honɗum woni wiygol sabu yitere, yani sabu lorra yitere, imma sabu hulugol lorra on, ɗaɓɓugol daɗugol mo, ma sabu ñawdagol e lorra on, so tawi woni lorra on heɓi o tigi. yitere ko gonga, ko haala meɗen ɓenna yitere ko ñenne, eyyi ɗum noon na inni gonko ndeɗo ma ndeɗa, yitere fou ɗum mari probléme.
hayso ko amuni ɓurɗo moƴƴude o yittere nande no mari probléme kon ɗum woni lekki muɗum ani probléme yittere nden taw ko on ɗum hawagol moƴƴere ha moƴƴa defay nde moƴƴere ɗon probléme woni ko jawdi woni ko mbaɗɗateri woni ko galle labaɗe woni ko ngari neɗɗo woni ko cellal dumiñal e makko woni ko gandal ɗuɗungal ko Allah okkimo kala ko wiyete moƴƴere hawagol ɗum ha daara ɗum ha fixa ɗum yitere ha fikkita cukko ɗum hawo ɗum ha moƴƴa defay wonay sabu yani lorra heɓo wonay sabu lorra heɓo no nawnina goɗɗo no wona sabu tanaji heɓo e muɗum e ɗum ay Allah subhanahu wa ta'ala yitere nen kare tigi hunde nde watta kono ɗen golle jommayre ɗon ino wona sabu Allah subhanahu wa ta'ala on jardi bora on monde fiɗi ɗen guite ɗon ɗen darɗe ɗon lorra piji ɗi fof ɓe juuɗe Allah e woni aray noon ko ɗum waɗi si a yii hunde ko hawnuma e neɗɗo ko ngari makko ko darde makko ko jawdi makko ko gandal makko ko wawgol mo haala ko ƴoyre makko wiyu machallah tabarakallah woni sifa ɗi kon woni ɗo machallah tabarakallah ɗum ɗon ittay probléme poson ko woni kon e yitere nden yani a haawiki kono a haasaki sabu hasa ɗon woni on probléme ɗon hasab ɗon no tawa e ko ɓurata lorrude mofte nunaɗo en sallllahu alayhi wa sallam lorra haasi ɗon lorra kadi haasa ɗon sabu wonduɗo e hasab no lorri wonduɗo e hasab mo weltoranema ko Allah okki neɗɗo on lorri hasab ko giitum no huɓɓi ka ɓernde ko giitum ko sabu mone ko Allah okki goɗɗo e moƴƴere ko gandal ko jawdi ko cellal ko laamu ko woni o e moƴƴereji ɗin hara an ɗum hawranama sago man ha yo heɓu mum sago man ha yo heɓu wa ɗum ɗon sago man koye ɗum iwi e juuɗe makko ka yaari o hay sina an hendi ko probléme jalano ko fasiga ko molnago noon ko boyre ña noon ko wasiranede telemma Allah ko bonugol ɓernde noon ko bonugol jikku noon Allah wi nahnu qasamna baynahum maishatan fi lhayati dunia o wi to awm yaksimuna rahmata rabbik kamɓe sendata yurmede joomi ma nden la wallah yurmede nande no juuɗe makko o yeɗay ɗon mo o faala ko o faala yeɗude o tigi o landotako ma no jeeya noon e malore maɗa nden jaɓugol ɗum weltora ɗum ɓay jaɓuɗa weltorɗa Allah waɗe ko faala a jaɓa ronkuɗa weltorgol Allah waɗe ko faala ko ammari tana nder toon idan toro Allah e ɓural makko tetto ko Allah jonni jama on kon Allah wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd te goɗɗo moɗon yelo ko Allah ɓurdindini on kon hakkudeji moɗon wattimi kaari ɗanni honno kaari wata battane makko ɗanni honno kaari ko Allah hokki moɗon honto ɗum naɓatamo ka yite ka kal janna ta yelo ko goɗɗo jogi anda est ce que ɗum heƴe e ma Allah wasalullaha min fadli tore Allah e ɓural makko ngal toro Allah yo okkore jawdi ɗuɗundi yo okkore cellal yo okkore laamu yo okkore ɓe ɗuɗuɓe yo okkore jawdi yo waɗu on fof yimɓe ganduɗuɓe Allah no wawi wadde ɗum fof e famille maɗa o kono terto ko Allah seyka bawgal mum ko jonni goɗɗo haray ɗum ɗon ko hunde neɗɗo hani o itade ko wiyete ko hasad ya andu noon sa woni haasidijo no tawa e ko lorrete an tigi on lorritade sabu so neɗɗo haasike hunde moƴƴere neɗɗo o wona e wulugol ɗum tun ka o weddi o ka o wondi e yimɓe o woolay ɗa ɓeydude ɓantugol fiyo siko gandal ɗa wowlude sakandemo wondema on ko joom gandal yimɓe annamo yiɗamo weltoramo sabu neɗɗo laaɓuɗo ɓernde fof yiɗe joom gandal ma jon jawdi waɗowo fi Allah okkitorowo fi Allah kala neɗɗo nanɗo ɗum hara o anda o tigi few o weltoto fi o tigi hara ya andu gogo to hiɗa yanganade mo hiɗa juɗude hoore maɗa ka nder wonki maɗa ko ɗum si neɗɗo goto yuɓɓi gimol o wi wa ida arada Allahu nasra fadilatin tuwiyat ataha laha lisana hasudu koye si Allah fandike yiɗi sakugol moƴƴere tawne no wirni yani ɓura kone neɗɗo ko hara ɗum no wirni yimɓe anda fi mum Allah eltana nde moƴƴere ɗon ɗengal haasiɗo ka wiya o wohimo wola fi o tigi mo ɓanta fi o tigi kanko mo sikka o aybina e mo woni hara ko hoore makko woni aybinde ira noon hasad no yowondir e yiiten ɗen haray neɗɗo on si a yii ko hawnuma e moƴƴere neɗɗo woni ko galle makko labade wi machallah siko nari yiwɗa e makko wi machallah
siko gandal makko ɗuuɗi wi machallah tabarakallah yo Allah ɓeydi yo Allah waɗu barki yo Allah ñimmo duwanoɗamo yo Allah moƴƴin ɗum noon ittay probléme ko yitere nde wondi ko sabu neɗɗo yiyata moƴƴere si wonaka adande lawol o yelo yo tawnugo kanko joginde moƴƴere ɗo kono gommijo arano ɗon gonɗon ala probléme e maggo ko noon Allah muulirma ɗum ɗon a yiya moƴƴere tun faaleɗade woni ɗo andunode woni anda no fimani a yiyande tun yeloɗa yo taw ko an jogino nden noon fi noon ittugol ɗum ɗon du'anoɗamo noon yo Allah ñimno yo Allah ɓeydu yo Allah waɗu barki haray ɗum ɗon neutralise on poison ko iwɗo e maɗa on noon poison iwa e ma automatique ala ko wowɗa noma darɓe arane ren ɓen ɗon Allah nangirtama moƴƴere kone neɗɗo daruna ella galle makko laɓaɗe ka kene nanatugo ndetto nde wi itomo donc ka kene ga yiwɗo na ella ala probléme ma dargol otowal goɗɗo masalan kono wongol ɓe ha wo yurno ɗon yiltidira ɗon haɓɓito anda hay numéro sasiƴe ko sifaɗi piiji moƴƴa duwanomo e Allah ɓeydu yo Allah waɗu barki mo ɗum haɗata kadi heɓa kori Allah na keɓa nokko ha ƴetti jonnuma na ko waɗanno on fof ɗum noon kanko tun hoddirani ɗum mari cowalle ɗum ɗon toromo yo okkore ka ɓural makko idan o neɗɗo ɗo o fillani e mo hadis ɗo o wi ko defi mo waɗugol ɗum ɗon kongol kongol nulaɗo sallallahu alaihi wasallam la ruqyata moccugol ala yani ala ko moccete ko hana moccede illa min aynin si wona sabu yitere aw humatin ma ɗum musendi on ɗo ko ɓuri ɗuɗde ko kanko ɓehreɓe yaari ko wano yaare si fiɗi ma ko nantata muɗum e kullo e fiɗowoy kono ko selli kon no feƴƴi ɗo na ɗum noon tun ko kala musendi si hoore musima no selli ka mocca si kollum ma musi no selli ka mocca si ñire musima no selli ka mocca kala ko musuma no selli e ka mocca ɗum Allah wi on nazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin min tippina e alqur'an o hunde dawde konko woni ko lekki ko yurmede wonande gomɗimɓe ɓen qala ɗo ko ibnu jubair o wi'i qad ahsana gomɗi moƴƴini man intaha on haaɗuɗo ila ma sami'a ka o nani ɗon haaɗuɗo ka nani ɗon o moƴƴini yani on ɗum wonno wiide a moƴƴini ko waɗuɗa kon sabu a nanima ko nuraɗo sallah sallam a gollitirimo a haaɗi e makko wigol mo haray wo ni ko annduɗa ko gollitir ko anda ko nowta jumpude wota yewtu keero ɗum ɗo ko ibnu jubair no woni e gollidirde e makko ni ko none newede sabu wonemo joni inkar kono inkar on na waɗugol na ñaaɗugol na jasingol mo na ittugol gandal e makko yani waɗugol mo majjiyanko walakin kanko ibnu jubair o wi kono ko woni tum haddathana humpitimen fillanike men ibnu abbas ayo jantanike en ɗo cheikh makko kisan mo wiɗen on himo duumino wondugol e muɗum o wi oɗo radiallahu anhu an abihi o fillanike men anin nabiyi eggugol en annabajo on sallllahu alayhi wa sallam annahu wondema kanko naɗo qala o maki uridat alayya al umam weeɓitanamala mofte ɗen moftaji ɗin ɗo na mofte maɓɓe ɗen tun ko mofte annabaɓen fuu ɓe maki weeɓitanama ɓen de weeɓitande ɗo no wawi wonde haro ka laylatul isra wal mi'raj jemma mo ɓe ƴewnano on ka kammo ɓe itta makka ɓe naɓa baitul maqdis ɓe almi ɗon annabaɓen ɓe itta ɗon ɓe ƴewna ka kammo sabu on jemma ɗon ɓe holla no piiji ɗuɗuɗi no wawi wonde hara koye on jemma ɗon ɓe weeɓitana ɗi moftaji ɗo milaɗo maki moftaji ɗi weeɓitanamala yani annabajo ɓe e jama muɗum ɓe maki fara'aytu nabiya mi yi'i ɗon annabajo yani mi yi'a annabajo on wa ma'ahu rahtu hara himo wondi e jama wan nabiya mi yi'a annabajo kadi wa ma'ahu rajulu hara ko gorko goto petto wondi muɗum war rajulani mi yi'a goɗɗo kadi hara mo wondi e worɓe ɗiɗo petto wan nabiya mi yi'i kadi annabijo wa laysa ma'ahu ahadun wonda e makko hay e goto allahu akbar ndaare ɗo alhaali annaba ɓen naɗo maki sa sallam ɓe weeɓitanama moftaji ɗin no défilé waɗirta ni
2 octobre fête indépendance ma fête de l'armée andi none korji ɗin ka armée are waɗa défilé none korji ɗin siɓe kufune bule feƴƴi ko ɓen no tuñata ɓe gayni ɓe kufuno weero he ara noneji maɓɓe ni ko ɗon weeɓutugol jama hawtuɓe yani jama hawtuɓe programme jonno mofte gote ɗe ko hawtude programme ko annabajo witirɓe ɓawo muɗum nono makki e nder ɗum ɓe yi annabajo ɓe wolani inde makko ɗen saabu haton jinayo en andu ko hombo wonno on waton jiniyo en andu ko honno woni alhaal mo ɓe yirimo on ɓe wi ɓe yi annabajo mo wondi e jama arrahtu ko jama kono na jama ɗuɗuɗo ko jama mo yota sappo gila go'o gila tato ha jeenayi so jetti wiɓe ɓen ɓuuri fande jama kon ko tati gila tato ha jeenayo so jetti ɓurɓe ani konngol wiɓe ɓen ko ɓuuri fanɗude e ko ɗuuɗi kon ko ɗiɗi ko ɗiɗo ha jeenayo almuhim ko ɓe hewta sappo wiyete arrahtu annabajo on ko ɓe hewta sappo wonno jama makko honɓe woni on jama ɗon ko gomɗinnoɓe o ɓen na ɓe nulano e muɗum ɓen annabajo nule wara o yettina o wona ɗon ha balɗe makko lanna mo noddude mo waajade ha o maaya tawa o timmari sappo gomɗinɓe mo ɓe maki ɓe yii kadi annabajo ko gorko goto petto wondemo yani goto petto gomɗinnomo ɓe yii goɗɗo ko ɗiɗo gomɗinnomo ɓay ko ɗiɗo wondemo ɓe yii goɗɗo kanko tun miskin hay goto gomɗinanomo kanko tun o heɓano jama few gomɗinnoɓe mo ɗum ɗo honnutini tawi wondema ta ɗaɓɓo ɗuɗugol jama ka da'awa ma ka jannugol ma ka waajagol ma ta tefu ko njelo arno ta tefu ko njelo arno ɗum yowodira e baraji ma ta tefu hay ko njelo jaɓi sona sabu yiɗugol yoɓe jaɓu na ɗo sabu yiɗugol jaɓanɓe ma ta hajuma woni ɗum si a noddi fi allah goto gomɗini goto jaɓi yiɗamari joddimani kala sappo jaɓi yiɗamari naam ɓurday sabu jaɓugol ɓe ngol golleji maɓɓe ɗi moƴƴereji ko allah yoɓataɓe kon o yoɓete ɓay ko awoni sabu ha ɓe jaɓi ɓurday kono noon haysi hay goto jaɓali an gon a waɗi ko fawi ma ko joddima anin no wali ka allah sa yettini a laɓɓini a noddiri no haniri noon yimɓe jaɓi jaɓa allah wi in alayka illa al balagh yettingol ngol ko ɗon ko fawi ma hara enen jannoɓɓen enen waajotoɓɓen ten wi o darso ɗo anni lemmo yimɓe ɗuuɗa ten décourage o fi janngoɓɓen ɗoytiki acciti argol woɓɓe ko saboteur ɓe ka darsuji sabu seytinangol ma an jannowo on masalan ma organise ɓe darso on yo waɗu sabu seytinangol ɓen ɓe sabote darso on ɓe annda hay toɓɓere kona e janngede kon kono seytan naata e ɓernde maɓɓe nden sowin sina ɓe yoɓe sabotu darso on fi tawi yimɓe ɗuuɗu ɓe sikka ko haaju maɓe woni bonnude si a acciti darso on sabu ɗum hara a walliɓe ha ɓe bonnima haaju kono si tun hara goto pet ari joɗɗa jannama ko haaju makko o bonni kanko sowin sin ɗon ɓen noon no ɗuuɗi moƴƴa ka hawre leydi ɗo ɓe aybine darsuji ɗin woni ko tawhid woni ko tafsir woni ko fiqhu gari bon noon hara hay fus ko ɓe anndi kadi ala ko humambinne jahili janngano heɗanoki falaka janngude falaka heɗo no sakkade kadi faalaɓe janngugol ɓen faalaɓe heɗagol ɓen hay ɗo mi wasio tan il faut meɗen ɓayen ɗo fof koyen talibaɓe ni wotan nana goɗɗo ngol konngol wotan jaɓan ɗum hay e gooto kanko anndi ton ko honɗum o mari probléme e jannowo ma organise oɓe darso si tawi kanko probléme no wooda e hakkude makko e ɓen ha o ronka argol heɗo darso on hare kanko anndi ton ko ɗum faala amma an tanoto moye ɗum tawallito moye ɗum ata na hay fu naɓata ɗum e jama o sona hasida hasagol ngol jama o monagol ko allah okki on janno ɗon e janngugol e wawgol jannugol so tawi ko on noon ɓe seytinani ma monagol ko allah okki kon ɓen organise ɓe on darso ɗon yo taw kamɓe woni darnade ɗum o sabu ɗum kadi ko nemagoy ɗum kadi ko ɓural no wonugol ko a organise o ha jangge ko a kippowo no janngire no defte heɓora ko a kippowo no taɓal e jullere ɓannire ko a kippowo o filmage ɗo yimɓe jelo suwa en ɗo allah tun anndi woɓɓe ha soto waɗo ɗum ɗon wallahi ana ɓe monani ɗum ɓe kamɓe kadi so faala wadde no caméra on ɗo o filma woɓɓe goo kadi naaray ɗon o heɓa ɗon baraji kono watta ɗum dey ko monanagol jooma kum ɗo monanagol addo tabangal mo jooɗi to ɓaari focci koye ɗe
warta banna tabangal o mona no addo ben o hollitata fi darso saka ta information o mona no wadobe dum ben o sodan ta jama on defto ki patan deftere hebora o mona no wadobe dum hare watte yila ben no wodi wallahi be wodi ben non ko découragé be ko bonnobe fala be bonnude gunna men dan enen taliba ben ko satti o ko satti te jaban dum goddo hay ko nene goto meden burdo e hippude on wi mo he problème ma ngi janno ma organisateur sino to ma wondo wonde to responsable ndar no do régler ko ar hedo da darson so ni la watta min tan na fi mi yahi mi janga idan annon janno on ko satti o tahilne ko jelo arno fi do ya janno hilne ko jelo arno sabu anangol be sabu mapanangol be nula sallam kono wo hadis e jabu no wodi kananta sahabaji goto be janni e dero hadis non en hawri do hadis mual hibe wonduno e makko kam baddatede be janni mo don ka hadis ibn abbas be yobino mo kam kadi be janni mo be tindini dum wadi hakkol mabbe sahaba be buñ hay pay ko en do nyamudu golle mabbe be wajo mo don be janna mo don anas ibn malik du feji hakkunde mabbe idan kono hore dum no do hay no suni no mapi tay ko beyato jabali silmude jabali jokkugol dina kan ko dum Allah karotirgol be ngal dongal e wi fala'allaka bakhirun nafsaka alla yakunu mu'minin ida e bal gol hore ma lorra hore ma sabu be jabali gon dinde fuuti hore ma rotiru seda na am fawi fioni golbe ida haray dum do ko fi men e fu na fi o darsu men do woni ko fande mo go kala men do nyande go aray har ka woni karam ko jonno sa yi do hande e ko flo amo ataw ka woni karam ko jonno don go fewndo do ni sabu ko flo ji men kala kay jangere sa hewti don tay awna do yontere dali no sellinira nabe don fatiha wi be don are jange fuddo den fatiha goto ya tama ayewi kemo fatiha non da dum julite ko don kadi fuddorte fina gol tawi are no sellina non fatiha wi are jange alquran fuddo den fatiha sa wi are no sellina non fatiha on haba jon be to men fatiha men selli bayna nadi men dina ko do wi de kon nane kongol no walo kon harango adde problème gol walo kango tiango adda problème wakkilo da do ender yontere ha heba fatiha sa woli non dum buy sabote buy ay binay kono heboto goto e dido aro tawi jamam ba jamam da jon accenno aw ki mo janna jannu ben no ngasa sa yahi ben don kadi heba e mo be mo hebo goto e mo dido ben don kadi heba e no gasa goto e dido yaw e do yande ko harbe ni no wulure harbe ni no guluji yimbe tan no fu ko masdar ko am njoddi ben no fu ara ha tawe man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim shay'an aw kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hare ko sabu dum do wonde e wolde do mo be meden hewta en ko taw kanko ceeku jonno kanko di cerno jon karama ko jonno hare ko profitu ma a hewta en ko taw ka woni mawdo teri jon don haysi an jannata kon dandi sukam da wodo jannude ya hay ari wadana en do darsu ari waden do darsu sa noddi jamam are taw wi fi duda kan awa acciten organise sa wata jannude kippuno jannire wadu do kala ko woda fiyo jangi woda ko wadu fiyo jangi fiyo dina Allah kan sako moƴƴere nde a tawande ɗon ko to jaɓo noon goɗɗo aybina ɗum ha accita ma ɗum fi yimɓe acciti argol ɗuɗuɓe foto accitir sabu ɗum holluɓe wonɓe aybinde ko haaju maɓɓe woni aybinde an on haaju ma on yahay annabaɓe heɓinoke ɓe heɓali hay e goto jokkuɗo ɓe an sa heeɓi goto naare an ya yetto Allah weltoɗa hara goto pette ari ka darso wakkilo heɓinoke annabaɓe mo heɓal hay e goto jokkuɗo ɗum ka hadis o wino ko tindini kon eggare e nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam on sayi nelaɗo maki idru fi ali tun weɓitanami fewdo on se kadi sawadun adimum ɓale hatiɗu ka weɓitanaɓe ɓale hatiɗu ka kono ɗum fandaɗo ɓale ha ko jama ɗum yimɓe so wuuli e nokkuɓe niɓɓintinayi ɗon ɗon fof niɓɓitay nden niɓɓitande ɗon ko ɗoni ko e fanda arabe no wiya jama e ɓale ha niɓɓitande e ɓe wolira noon hara ko jama ɗum ɗoni ko ɓe faande nden ni so ɓe watti ɗon adimum idan jama tiɗuɗo weɓitanaɓe fadanantu ɓe maki mi sikki annahum ummati wonde makko mofti an ɗen ni nura sa sallam no yiɗani en no yiɗi yo en foolu no yiɗi en wono ɓurɓe ɗuɗude heɓugol moƴƴere nden ka Allah subhanahu wa taala ko ɗum ɗa goto e ɗiɗon e tato e jeɗɗo ko ardi annabajo on ɗon ɗon ɓe miijaji o kamɓe noon fof par ce que ɓe yaraki wawgol noon kono jama ɗuɗɗon weɓita tun ɓe maki ɓe sikki ko mofte maɓɓe ɗen noon fa qila li wi'anaɓe
hada Musa wa qawmuhu o jamaɗo ko Musa e jama muɗum on ni malaikajo mo ɓe wondi on wi'iɓe haray wona yimɓe maɗa ɓen ni na mofte maɗa ɓen ni ɓeɗo o jamaɗo ko Musa e yimɓe muɗum ɓen joni no musidɓe tedduɓe o hadis ɗo tindini wondema jama Musa on no ɗuuɗi sabu nda ɗo yiiɓe tun yeliki taw ko yimɓe muɗum ɓen ni ɗum no holli yiɓe ɗuuɗi ka Allah wi ka alquran minhumul mu'minuna wa aktharuhum alfasiqun ne maɓɓe gomɗinɓe ɓuri ɗuurde ko e maɓɓe ko fasiqiɓe andi ɓen gomɗinɓe ɗon ko seeɗaɓe ɓen seeɗaɓe ɗon ko ɓen nunaɗo yiiɗano ɗuuɗi joni so woni ɓen seeɗaɓe ɗon ɗuuɗi ka guita nunaɗo sallah sallam e hino noon le enen moftoɗen hiɗen ɓuriɓe en ɓuroyeɓe fiw en ɓuroyeɓe fiw yi mofto nunaɗo sa sallam ƴettoye ko timmi feccere aljanna o walillahi alhamdu yani feccere yimɓe nattoɓe aljanna mofto nunaɗo sa sallam ƴettoye ɗum ɗon are wota eto ha ronka hewde place nder ɗon ɗum ɗo taw ko weltigolle wondema en ɗuuɗoyay so woni jama Musa on ɗuuɗi ka nunaɗo hollaɗo Allah la no wi ɓen ko ɓe seeɗaɓe yani si on fanɗingol ɓe ko heɓɓidirgol ɓe meɗen luttodira ala hakkude hadis on e aya o kamɓe tous ɓe darama hiɓe ɗuuɗi kono si ɓe heɓɓidirama e moftanoɗo sa sallam ko ɓe seeɗa hadis on janti kamɓe tun ka ɓe yiya ɗon aya alqur'an on janti si ɓe heɓɓidirama e meɗen idan haray ɗum noon holli wondema ko enen ɓuri ɗuɗude hara noon ko moƴƴa wona seeɗa so ɓeɗo tigi wiyama ɗo no ɗuuɗi hara no holli enen en ɗuɗɗo e mourad moƴƴuru tawi goto e meɗen eto ha ronka tawede ɗo ƴalla yiɗumen fa nadartu nunaɗo maki ni daari kadi fa ida sawadun e jaayo hino kadi jamago adimum mawɗo ɓale ha tiiɗuka kadi weeɓitanami fa qila li mi wiyana hadihi ummatuka e hen ɗo mofte maɗa ɗen woma hum hino wondi maɓɓe 70,000 gulu capanɗe jeɗɗo yadkhuluna aljannata ɓe naatay aljanna on bi gayri hisabin ko alda e ñawore wala adabin wona kadi yette ɓen noon jeeyaka e on jama mum laaɗo hollaɗo ɓen noon ko wattotoɓe hoore ɓen noon on gulu capanɗe jeɗɗo e wona yani wigol goto ɗiɗo tatto hattima ko noneji yimɓe yani noneji gulu capanɗe jeɗɗo e fillaye goo hino wondi e goto kala e maɓɓe kadi gulu capanɗe jeɗɗo riwaya goo e gol konngol yani gulu capanɗe jeɗɗo goto kala maɓɓe no wondi e gulu capanɗe jeɗɗo kadi e riwaya goo e ɓeɗo ɓe nunaɗo wiya wondema ko nattoɓe aljanna hara ɓe ñawaka hara ɓe lettaka ɓural teddungal molanagal ko ɗum ɗo woni shahidon e hadith on ko wondema mo sollintini tawhid o timmini mo tis wotindingol Allah mo subhanahu wa ta'ala ñoddi makko ni ko natugol aljanna ko alda e ñawede ko alda e lettede e ko hedditi ko e hadith on hollo yey en ko honno ɓen ɗon no sifori honɗum woni ko ɓe sollintiniri yani honɗon ko ɓe sifori ha tawhid maɓɓe no solliti timmi huuɓi e ngare ɗon no inchallah e darsu meɗen e aro en yondinora ɗum ɗo ɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah faami ko jangeten ko o newinana e gollitirgol en toromo yo yurminir en jeyno e golle en e ɓeɗo yo arsuku en ɗum o yeɗa en ɗum o naade en aljanna ko alda e ñawede ko alda e lettede wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin